Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 vers Lomé Togo. Mi dogbena mi no vi todo la o. Radio JV a ben comme il est semi a ben kolea. Et ndia a me ko ben comme il est se anye Emmanuel le diamant dogbe de la o. Et mi le fionu kudo e Yesu be pupopea enye avako. Yesu be pupopea enye doyope. Yesu be pupopea enye pome. Yesu be pupopea enye tutudo. Enyao tadojinu enti emi le fionudo. Yemi toaji kudo Yesu be pupopea enye avako. Yemi yeji kudo Yesu be pupopea enye doyope. Ki ami gblin va ile yevu gbeme. Ye fifi ami gba trova mi abe gbeme bena mi ayeji mi gbron nu kewe dona so eme nenye benene benuo mule etepeo kemi ponupo chankudo luvome be doyoyo nti gede ela bena mi abe luvo ke o kwa bia ena be enu sugbo gble le mi anti ke mi ponupo kurenti mi agagbron ebe nyao egbea tohe amiga ponupo kudo lono bego ke mawu sodo mia dometo de sia de mi ke mawu o mia eso lono bego sodo mia be luvo mi bena lono bego won la yo kudo lono bena mia di mawu ta egbea mia ponupo kurenti mia so eno patan be gomeje peji ide apeto ape nkomi. Papa ma unu san kata mi de apena de monu popo sinena de gasumia si diata. Papa mi ba be mi aponpo le nko ome. Ena wonto asonya de nu menami. Wonto asomia ba de soponu e wonto ajra ejio ko ja senyado susu ko ja senyado. Bena le gere jide mela papa ne wonwe ne. Ne perenti ne na bena totro ne va e pa gbeme. Papa mi baso emo TP adasiume radio TP adasiume gbogbo kokwe wonto aba nozime ye ado to tete de nu si anuji ena akplomi le Yesu Kristo bin komi. Amen. Amen. Enyo mi ta pe ni mawulo technicien pa gbe ta agbe mawu yiro gbogbo re lo. Amen. Enyo mi tro gbo ba ho amen. Mi ya pompo kulo mi le pompo kulo doyoyo emememeto. Ya hodoyo le meme emememe ye mi hodoyo le la emememe mi te subona ma wale alofaji doyoyo ma no emela enagwe gbe ameme subo la esu agbando fu egbe la mi le pompo kulo so ni dara va yi la mi pompo kulo mi poklo le me egbe la mi aje nso so ato gome mi sike mi la pompo le gbe ni bena lolon pe go nkenyi lolon pe go mi le po lolon pe go eni nya pe louvon a ma ougbe ni lolon pe go eye le lolon pe go amea enu ameton e le me alo nu ameton e fofu yo be lolon pe go enu gbon to eni bena nya pe lolon nu nu vegbon eni nya pe nunya e eton gbon eni nya pe sesele la me e ya ameton ya e ma so de lolon pe go ame eye ni mi po de si to be lolon pe go ame nu sike
lɔlɔƒe goa eɖuna alo nu si ke ɖo la nɔ lɔlɔƒe goa me la míaƒe seselelãmewo xɔnɛ ɖo ne me eye míaƒe seselelãmewo xɔnɛ ɖo na míaƒe luvɔ me eye nu si ke nyi lɔlɔƒe goa ƒe nuɖuɖu alo nɔnɔme nyi lɔlɔ Mawu ƒe lɔlɔ Mawu ƒe lɔlɔ ne mi kpɔ Biblia me la Mawu ŋutɔ na mi nya bena Mawu yenyi lɔlɔ eye wɔ nu sia nu le lɔlɔ me ŋuti ta míaƒe luvɔ la meɖuna ŋutilã ƒe nuɖuɖuwo meɖuna xexeme ƒe nuɖuɖu yawo nuɖuɖu si ke eɖuna nyi lɔlɔ Mawu ƒe lɔlɔ ŋuti ta egbe la ne mɔ ɖe mɔa míayi dzi ale gbegbe bena ame ɖe na se nu ɖe gɔme míaƒe kuƒio gbogbo ɖewo ke mi ɖo le anyigba dzia lɔlɔ ma nɔ emea enana bena nu siawo ɖe ta to nu siawo na mi gblẽ nu siawo na bena mi fruna nu siawo nana bena mi ba nyana miɔ le ɖusi dzi o ŋuti ta ame sia ame lé le asi nyuie ɖe bena lɔlɔ ma nɔ egoa me la exena nu sugbɔ vana ŋuti ta mahlẽ Efesitɔ ƒe agbalẽ ta ame 3 kpikpi 17 sɔ yi ɖe 18 dzi egblɔ le be ne Kristo nanɔ anyi le míaƒe dziwo me to xɔse me eye wòali ke mí eye wòaɖo mía gɔme anyi le lɔlɔ me be mía kpakpli ame kɔkɔewo katã míate ŋu adze si nu si nyi kekeme kple didime kple goglome kple kɔkɔme patrɔ yi dzi bena Kristo nanɔ anyi le míaƒe dziwo me to xɔse me eye wòali ke mí eye wòaɖo mía gɔme anyi le lɔlɔ me bene mí kpakpli ame kɔkɔewo katã míate ŋu adze si nu si nyi kekeme kple didime kple goglome kple kɔkɔme amen. Nu si ke ɖe sɔ fiɔ bena ne va ve me bena dzilawo si ke nyi ame si ke hena mi la etɔ yɔ fún kple lɔlɔ enɔ yɔ fún kple lɔlɔ la ɖevi si ke la dzi le nɔnɔme sia me la eyɔna fún kple lɔlɔ kpɔ ɖe nu no kusi kɔ ɖe agba me ye ɖo agba me yo sɔ míakpɔ yɔ ne ʋeʋẽ voa ame ɖe yɔ le français mousse nu si ke sɔ fɔna si wa wosɔ da ɖo esia me la edzidzia ne mi kpɔ edodo si do bena mousse sia nu sia enuna sia keke ɖekpekpe tɔ ba kpɔtɔtɔ le agba me eɖe sɔ fia be míatɔ kple míanɔlawo nyi egoa kple esia eye ɖeviwo nyi ŋkɔ mousse nu si ke ne fɔna sia eye ne ɖevi sia ne mousse ge ɖe sia me la enuna sia etena ekpɔna lãme eye Biblia na míɔ bena kɔkɔme didime goglome kple kekeme suna ɖevi sia si eɖe sɔ fiɔ bena ɖevi sia la ekpɔna ŋkɔgbe dede evona le eƒe luvɔ me yeƒe amenyinya dena ɖe go ale gbegbe bena yeƒe nukata amenyinyi sia ke ne ɖe le go la eyɔ kple ŋkɔ eyɔ kple Mawu ƒe lɔlɔ elabena wodona lo le mía degbe me bena akpavi mi divi dia dewo kpɔ akpakpakpa ko dzina kɔ ne nyi be dzi la yɔ kple Mawu ƒe lɔlɔ le agbɔsɔsɔ me la ɖevi sia tsɛ la ŋkɔ ela yɔ kple lɔlɔ ena bena enya akpa gbãtɔ ya akpa vegbɔa nyi bena edzi la etɔkpadzia naleke lɔlɔ komi ŋɖe kpekpe me le me o enɔa tsã alo esɔa tsã ŋɖe kpe me le me o ye ɖevi siawo dzia ɖe nuke dzadzɔ nuke la dzɔ le dzi o ɖevi sia etɔa lɔlɔm le me o enɔa lɔlɔm le me o ya le lɔlɔ la va nɔ emea fi si ke míabe fukpekpe gbogbo ɖo wodze gɔme lea míakpɔ Hebrétɔ ƒe agbalẽ eta 12 kpukpu 15 Hebrétɔ ƒe agbalẽ eta 12 kpukpu 15 Hebrétɔ ƒe agbalẽ eta 12 kpukpu 15 egblɔ be mikpɔ nyuie bena ame aɖeke mega de megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o bena veve
pekin magami nagami ade fufu nami ade fufu nami eye wafo edi amegedewo mi kpɔnyue bena amiadeke nagade megbeto mawu ƒe amenuveve la gbɔ o bena veve ƒe kẽ la nagami ade fu nami eye wafo di ame geɖe o eya bena va de me bena mi kpɔe do desito bena ame sia ame si ke mexɔ nɔnɔ le toa kudo nɔ gbɔ oa nu si ke to na so na me nyi be veve sese ƒe kẽ veve heliheli ƒe kẽ veve heliheli ƒe kẽ gena dzena amea me eye amea ƒe nuwɔna kpata nɔna trama eye amea me wɔna nyuie ɖe le eƒe agbemɔ dzi o nu si ke kpe wɔna kpɔ enyi bena mevo le eƒe klame o mevo le eƒe luvɔ me o mevo le eƒe agbe me o eye nu si ko dena sɔ fia bena evava na bena enu si ɔmana le akpa ve akpa gbãtɔ dzesi ke ne de sɔ fia be lɔlɔm le amea me la amea me kpɔna dzidzɔ etina nusisi me kpɔna dzidzɔ etina nusisi me egbɔdzɔna evɔna enu kpenɛ eye mete kɔna ta dzi ate kpɔ ame ƒe kume o etakpo nɔna to ne ne le zɔn tsa le yi tsa la o la kpɔ be gbogbotɔ dena ta to alo molo le ŋute kpɔna ame me ŋkume o ɔnɔ fia nɔ kpɔ ye elabena ne va ve me be o be atrɔ kpɔe la trɔ kpɔ fibu ede sɔfia bena lɔlɔ ƒe goa etɔ kpadzi nɔ kpadzia ŋdeke me le mo eye akpa evelia enyi bena amia bina dzi kabakaba edona dɔmese eƒona ŋkɔ la me ŋuti esɔna nya la me ŋuti eduna me gɔme ewɔna legede ewɔna kpanye esena tame la me ŋuti menana nu o ŋdina bena woasɔ nya ɖe ŋuti o ŋdina o ye kpe dzina bena yeade sɔfia be enya nu wa amewo keke be amewo nɔnɔ va woanɔ biɔ yi ta se eye ne le ƒompo le fi ɖe edena yiƒe akɔta nyenye sɔ de go be ye nyawo mawu amewo katã ye nya nu ya leke ye ame ɖeke me nane adamo ede sɔfia be ame ya la edza glã veve sese geli geɖe ƒe agbe me ale gbegbe bena ame siɔ la wotsina me ame siɔ gblẽna ame dome nana ame vona kabɔ eye be ame sia la ne ɖe ye dzia ame siɔ wuna ame kabakaba wotrɔna ame kabakaba fi ye ame gbogbo ɖo xɔna ze le ya aze gbɔgbɔ gena dzena amewo me wowɔna ŋudrã wosena tame wowuna me wosona tina me sana gbedo na me ne zã doa woatrɔ nu bubu la gble dome na me ede sɔfia bena ame sia ame si ke ne dzana glã dzina bena yase tame kɔ ame la ŋudzidzi le azetɔwo gbɔ ŋudzidzi le aze suwo dome ne madame nya ɖe le fia sɔkpea nene be nye wa egɔn be ke mawu wɔ mía mawu nye lɔlɔ ta ewɔ mi bena lɔlɔ la nɔ mía me etame dodo wa le mawu si ye be sɔ mi sɔ to ƒomewo me bena mía be ƒomewo la woasɔ ye be lɔlɔ sɔ do mía me ye ne míawo tsã mi va si ne mi dzi viwo míate no sɔ lɔlɔ wa sɔ no do mía be viwo me sɔ no yi ale dzidzime sɔ yi dzidzime donc nenye be lɔlɔ wa lea ikpɔ be ƒome wa wonɔna du wonana mɔnukpɔkpɔ bena ame sia ame la sɔe be susu va ame sia ame kpɔna dzidzɔ kaka ɖe dzi nɔna wa dome ye wonana nyi kplikplikpli ye ƒome wa mea ɖeka wɔwɔ le nugɔme sese tsã le ye ƒome wa wonɔna fa le ƒome wa mea wa be sese le lame wa enɔna mawu tɔ mawu te ye mawu be sese le lamea ye wɔna dɔ to wa be sese le lamea dzi bɔa akpa vegoa ele nyi bena nenye be eva ve me be edzilawo tɔa afi ko woso va le ya woso ɖiɖiƒe woŋuse lɔlɔ abe ŋkɔ kpɔ le wa be dzilawo gbɔ akpa sese yo sɔhewo kuɖo veve sese apadodo enyavlo gblɔgblɔwo epipo de nyawo ku nyawo yo sɔhewo tsã donc nenye be nene va me tsã va wɔ ebe ƒomea enu ke le ame sia yo nana elɔlɔ mu le mea etsã
ego gbalo wa me devia auto leta ichana jibe na ya wo ito kokokokoko le wa me evanye na abidede devia onti le wa pe luvome ye devia be sesele lamia ye ogbon ba yi wa eva yi na akpareka to anyi be na amia ela no le bla nuit ela ebe nu la no zina do kwe do ele kpo be ye ileke jibe ya no do amunyi nene yo enyade ala chi ebe jime era no se beve adasi kudo to mu pona tana idokwe jina be akpo jijo ka ke mati npo jijo egon be elonlo ina be na nene be jijo kun ti fafa o enona ameme wa mute pona nene be jijo ba nyina beve sese ne ye be nu la no ko be na idokwe donc akpa be gwa nye be na kelonlomu lemia ejibe ye cha ya de do kwefia kokokota ejana agla jejera gede eme ye eye poelo amere kwe ngbalo ne blonpo ne mu le tepe cha milano blobe LTP kia echa ekpobe na amede le lo enwa ne ba mewa o jona la ho mecha fa ateba ichi hadome bena yo le ji lonlon wa ba gbe a kafla etona le ma wo be efriji gbogbo re ye wa ocha o so ebe na yo le ji loran le ye won bo amunye nene yo ma wo na na loran ta ne mi po enu egbe a amerebe sesere la me ne mi le hado me tenye church o do pe abire pepe a e won ha be apata le ha ton nto cha nya gbon ele ameko cha o ho loran yo he ku loran o la po bi na wa o jana kwa nyi tu fafa le wa me nu gome sese o sona dele me na wa no bio o lo na be na wa glonya tepe na ofa wa didi ofa bi wa ga sro nu le me ake ame ko lo no mu le wa me a ne omunya o yo glon de ka pa e la fa victor ka de ka e go be na o gble nu le nti bo abi fafa wa cha mu ja sotro mu ja doli no tepe o nene pobe la gbanu enwa ela no le bla nuit ye evegbo anyi bena amere pepe ma gbon ne ya bena enya ko gbon mu le tepe o eye gbon kwa ele tepe donc ade pe ke wa eye amere pepe ngbalo nene ba mea eja na gla ye no le hado mea e ba gbe a ede na fun boa e wan cha mu nye de bia be vodada e o boa ke mu holonlo mu ke cha bube ye la tin wo ni wa po be cha ile ni wa nya be cha wa se bi nko ayi won won ka nu won ti mi le ja po mu pokuro e na be na e yan be na mi ado to mi aplonyado e gan be mi apata mi to de me no mu le mi ame o le dusi me agbeto ya mu no na gbalo nenu soit o holonlo soit o mu holonlo ye nu ko we do na so me a e la plo odo voa nenye be ose nya tepe ayo nya gomedo pene yo nya kene ye oten site zondejia e la perentiu amen ma wiro gogore so ye jia ba ye jibe na apa avelia sike bebe se serele heli plaque dudu fulele ku to ba no nada ame gogoro le a o jiwa amoro mpo atopo o ji amoro wa no po le po kaka ono mo nko yo po mo nko yo do na o amoro le o npo wa no po wa topo po alo apa ve keke amoro le ko jiwa o so dangbe eye amere ba klo o so yiro nkatma amejira do pe eye me o ba so ame de le so ado ahome ejijidia lonlosia mno na nene ma pa me alegbegbe pe na ame ko ho e do la home le kpoji chala ina fupepe galo me o nana nene ma pa me o le ko jiolo le ko fofu alo e la be ni po e do si doa ni nyonu fofu a enu ameton e de na lono fiana de via le podome enu gbanto enyi be na nyonu ala no du nwere enu velia asenkaka sike soma ume ple nyamie gbogbon eye eton lia enyi ma o pe lonlon sike wo be na nusu apedo nyonu ala o le lon anone ala de la sonafia de via le kaka podome ke be na
ne va kodjogbe ya la lɔlɔ la gbãgbo le dzi lɔlɔ la gbãgbo le dzi mi kplɔ mi do a enu gbãtɔ ke dena nu fiɔna ɖeviwo le kaka kako nyi hukɔ le nɔƒe dɔme la leko dziwo lo leko fɔfu wa lo aha no fɔfu wa eva be bena obiɔ enɔwo ta ye wɔ nu si ke ne dze la eye lɔlɔ le nyame la ɖevi sia la enua me tɔ ya dena sɔtiɛnɛ le aka nɔ va dɔn bena lɔlɔ le ƒomea me nyi nugbãtɔ yi bena nyɔnu si ke ne fɔfu la eɖo na ɖu nu nyuie ɖe eve gbɔa enya nyuie gbɔgbɔ le wa nɔnɔewo ŋuti eye etɔ̃lia nyi mawo ƒe lɔlɔ enua me tɔ sia la dena sɔtia ɖevia le kaka adɔme ke bena ƒomea la woyɔ fún kple lɔlɔ eye ne ɖevi sia to la ekpɔna dzidzɔ nɔna eƒe dzidzɔ me vɔ akpa ɖe toa esi ke nyi bena nyɔnua efɔfua ŋkpɔta ne o ŋkpɔtɔ ne o ŋkpɔta ne o ŋkpɔtɔ ne o la nyɔnua tɔ la wɔnɔ xlɔ̃ anɔ dzi nuɖuɖu la nɔ ɖu ŋusẽ anɔ xlɔ̃ to miɔ dzi axlɔ̃ to ɖusi dzi anɔ dzi nuɖuɖu anɔ ɖu eye nyanyɔ leke mele o lɔlɔ leke mele oa ena be ɖevi si be vava na me ɖevi ɖo lea wokuna le adɔme ke ye wogbɔ be galo mɔ be azitɔ wɔ leke awo ɖevia kpɔ woakpɔ sia kaka be ne etoa edzava ɖu aya ŋtita awɔ nukɔ wokuna eɖewo tona no toa tona kɔ akpanye ŋudra wɔwɔ anyigba kui tsatsa ame zuzu efi fifi ade dadada nuse nu anɔ gbanu le ƒomea me le aƒome la ne le nu kɔa nua gbana ne to fi ɖe va ya enu kakana keke eye ƒomea va na bena dzikpo va nena le asi ne ɖevi sia le sia le si kudo nugbegble siawo soit ɖevia la tsi nuzi me ava se bena etɔa kple enɔ la wodzia lɔlɔm le mo womkpɔ yi dzi o womewɔ mi ke ne dzi o akpa ɖetɔa ɖevia dzana glã asɔ nuɖuɖu anɔ kɔngbe anɔ kaka duname tɔtsa zuname wɔna nu si ke ne dzena eɖe sɔfiɔ bena gakeme fɔ me ƒoa enua me tɔn sia mo nɔe teƒe o nyɔnua be goa me dɔ nyɔnua be goa nane kentɔ me le mo bɔn ena be ɖevi sia ɖevi ko dzi le nɔnɔme sia me la nɔna bɔtɛro o ame ɖewo le awo fɔ me ƒoa nyɔnua me nya ame ke ne do ƒoa ne o bɔn dzi ɖevi sia nuka ɖevi sia va nyi o eye na be gbea bena le míaƒe dzudonu dzudoƒo kudo xixia me katã yɔ fún kple nutasesẽ eyɔ fún kple nuzizi be nya eyɔ fún kple akpanye eyɔ fún kudo amewuwu efififi adɔmezedodo dziku no yi dɔwɔƒea ame ɖewo lea wokpɔna dzidzɔ amekpo suna edɔwɔƒe le ame ɖewo lea wohaya na o nusɔ ko de sɔfiɔ bena so kaka adɔmekea wogble dome nɛ eka va sie la ele dzi bena ma ƒe lɔlɔ ne su esi amewo woɖo ahoe woɖo ʋu woɖo nu katã si ke lɔlɔm le me wa aƒe mate tu dɔ lɔlɔ ke lɔlɔ kpoe la tu dɔa lɔri kpɔtsɛkpɔtsɛa o mate tu o ame ɖewo be nuɖuɖu ame ɖewo be nununu ame ɖewo be awudodo o nɔnɔme yawo la ne kpem le anyigba ya dzi atu míaƒe lɔlɔ me goa nu si ke la tu lɔlɔ me goa ko nyi mawu se katã tɔ enyi be nyi mawu nyi lɔlɔ ye kpoe la te tu ne mi va egbɔ mi dzesi bena ekɔ dzi mia wo dzi mi le lɔlɔ me la wa mawu ɖeka kpoe la te xɔ na mi eŋti ta kpoe ɖe la nyame ve le mia si lɔlɔ lea mi la kpɔ dzidzɔ mi la haya lɔlɔ me le oa veve sese kple aɖukuɖuɖu ye ebe nya ye va nɔna mia ŋti ena bena egbe la le kristo be hame me la lɔlɔ ma na nya nusubɔ le dzɔ ya mo kpɔna kaka bena o yesu be gbedoxɔa me ya nyabiɔ se bena leko dzi ame alo leke yi lo mate va wɔ nenema me nu nyuie ɖe ke ɖe kpegbe alo wa mawu ne ve nyanu enyɔ game le lili mi keke wa nyɔ ba ƒo ŋpɔ ko ɖo miabe eko bibli pa kɔkɔdansa asɔ wo nu. Mi da pena mi bena mi kplɔ mi do egɔn be eya le veve ɖe ŋutɔ akɔnta ema wɔ ebe wɔ agbetɔ bena miato dzilawo va si me ne dzilawo ne woate ŋusɔ ebe lɔlɔ do mia me ta miakpɛ gbɔ bena eya ke mi le sea miasɔ kpɔ mia ɖokui miaba gbea be fike mi le ne ma lɔlɔ ke mawu be miasɔ na miabe viwo ɖe ite sɔ le na woa miabiɔ be mawu ne ba kpekpe ɖe nu na mi. Nous voulons vous rappeler aussi les cours bibliques par correspondance.
Nous avons dit que les cours bibliques par correspondance nous aident à nous cultiver personnellement et à connaître davantage Dieu. Donc, nous avons nos dépôts dans certains lieux que nous vous rappelons. Nous avons le dépôt au niveau de Auto-École Petit Jésus. Auto-École Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao Beklikame. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao Beklikame. Notre dépôt à la pharmacie Adonai, non loin de Philopac à Gouin-Yvé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac à Gouin-Yvé. Nous avons aussi un dépôt au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Arrivé là-bas, demandez d'après Frère Paul. Centre communautaire de Tocoin. Demandez l'accueil. Allez à l'accueil, vous pouvez en procurer. Et nous avons aussi notre dépôt au complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakouin, non loin de CG Boka. Voir M. Chomjo. Complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakouin, non loin de CG Boka. Nous avons aussi notre dépôt au complexe scolaire Baptiste du Togo. Complexe scolaire Baptiste du Togo, Tocoin Hôpital, derrière l'ancien radio Légende FM, voire le surveillant général. Pour ceux qui veulent faire par poste, nous avons aussi, vous êtes aussi la bienvenue. Dans ceux qui veulent faire par la poste, vous pouvez écrire à Mediaset Diffusion Lomé Togo, cours biblique par correspondance BP 60 254 B, Lomé Togo. Mediaset Diffusion, cours biblique par correspondance BP 60 254 B, Lomé Togo. Si vous voulez faire par internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Ceux qui sont à Dido Gomé, après Dokoué, Zanguera, ainsi de suite, vous pouvez contacter notre frère Roger au numéro 98 28 58 59 Move 98 28 58 59 Move Togocel 90 00 59 77 Togocel 90 00 59 77. Ou si vous voulez nous contacter, voici notre numéro 70 41 09 27 70 41 09 27 Move 99 48 35 45 99 48 35 45. Nous sommes sur WhatsApp. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, auditrices. Nous vous remercions, notre Dieu, notre Père. Et nous avons parlé de ta part sur ce que nous vivons tous les jours. Nous te recommandons, Seigneur, les cœurs qui ont écouté. Nous prions que tu continues par les éclairer, que tu continues par les venir en aide, afin que ceux qu'ils ont écouté aujourd'hui puissent leur donner encore un nouveau espoir, puissent leur donner la force de se lever et réparer ce qui est déjà, réparer leur tort. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi, que tu peux continuer cette tâche dans leur vie au nom de Jésus. Nous te remercions également pour les personnels de la radio JVA. Te remercions, Seigneur, pour ce que tu as encore fait aujourd'hui. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion MSD, tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo.
guide. Julien